دناف کمپین آوارین دورا شنگاله دا چارەسەرکردنا گرفتên wan pêşberî hevrikiyên layên siyasiyên Başûrê Kurdistanê ye. Çunkî wan hind kêmasî û girift hene. Ewa bûma mihûm em şingal rizgar bin û em çine warê xwe min warê xwe vegerîne û em me çişûle çi hizba ranîne. Me risalek bi wan heye me em xelkekî belengasin me nevêt çi kes me ji vî taybet vî tayî anî ji vî taybet vî tayî me divête bes em bijîn li vê jiyanê de û xelas me çi şûle dîtir pêvenî. Em awarana xelkê şingal bira keç û jinê me ji destê Daişê derînin berî û bira mesalê me awara hel bikin meşakilê me gelek in. اف خلق شنگاله محتاج هميت اشتيان نه وقت وان لاي سياسيه مثلا افيجد خوش ودا او مشكله خبلاني بخدا حل بكن پرسا شنگاله دناف پرز کنفرانس سروک پرلمان کردستان سلیمانیه کفتت ناف ململانا سیاسی دا آواران بوچونه که جدا هیا هكهم بحثا ام فان مزايدا بكم هم بيجين او هيزا هاتي بيشا ما وكي وان هون جي هارن جاكي جاي شنغالي بين هون نفسها خوا نبحثا فان تشتا بكنو هيش نوقتي في تشتي وسايا وجاكي ورن الفان كامبين ما بنيرنو وخلكي شنغالي محتاجي قالك تشتي ما ذي هون بين وان مساعداتاش ما ربكنش في خلكي اوارا ربكن بركي هون بريكه هون بحثا فان مزايدا وتشتاوان بكن جبلي آواربونا 400,000 کسین خلک دورا شنگال و دردورن وی نزیکی 2000 کسان هاتنه شهید کرن و 5000 جی هاتنه گرتن لی پروژه جینوسایت ناساندنا کیسا شنگاله نه هاتیه پسند کرن جلای دستحالاتا یاسادانان لباشور کردستانه و گلک جاره اف مصیبتا شنگاله مینا مرتاله که هندگ لاین سیاسی بکارتینن بولیدانا پارتی اف بازار کرنا پریشانیا ما گلک جاره ما گوتیا وان لاین سیاسی ام هیویت کن اگر هون وفادار قربانی دانه مانا اگر هون دلوان اواب سر ما هاتینه و اگر هون محاسبت کن بکاتا کی کردی رسن جورو جفای جنوساید دیتی ایک ریزیا نامالا کردی بپارزن لمها هشتیا سال 2014 چکدارین داعش هیرش کرا سر دورا شنگال و هند دورین دیل دشتا نینوا کنترول کرن و هند کریارین دجی مروواتی هاتنه انجام دان. برین آوارین شنگال سارش نبویه چونکی هشتا وارو کس و کارن وان دست چکدارین داعش دانه او لبندینه پلان و برنامه هبن بو چاره سرکرین گرفتارین وان نببنه اگر مشتومره دناف لایان سیاسی باشوری کردستانی دا ایوب نصری روداو کمپا خانکه